Možete zatvoriti oči, ali vaše uši nikada ne odmaraju. Konstantna buka u kući može imati dugotrajne posljedice po vaše zdravlje. Šta možete uraditi protiv buke? Kako možete izbjeći stres prouzrokovan bukom? Normalan nivo buke u kući ne bi smio biti veći od 34 decibela, ali ne žive svi u idiličnoj tišini sela. Posebno u urbanim stambenim zonama glavni izvori konstantne buke su cestovni, željeznički i zračni transport, uslužne djelatnosti, industrija i rekreacioni objekti. Izvana buka prodire kroz fasadu tamo gdje joj je najmanji otpor, najčešće kroz prozore. U mnogim aspektima stari prozori predstavljaju slabu tačku. Ne samo što se tiče ostakljenja, nego i rama prozora kao i načina ugradnje. Konstantan zvučni stres može imati dalekosežne posljedice. Na primjer, slabu koncentraciju, kardiovaskularne bolesti, depresiju, nesanicu, teškoće sa učenjem kod djece. Ciljana zvučna izolacija kuće je prema tome ključna. Na kraju, vaš dom bi trebao biti vaš mini raj, mjesto na koje ćete pobjeći od gužve i buke svakodnevnog života. Indeks redukcije zvuka je mjera koliko efikasno svaka komponenta može držati buku na polju. Nivo povećan za 10 decibela se doživljava duplo glasnije. PVC prozori opremljeni sa standardnim ostakljenjem postižu vrijednost zvučne izolacije od 32 decibela. Ta vrijednost može biti i 48 decibela sa PVC prozorima sa specijalnim ostakljenjima. Ali šta podrazumijevamo pod ovim vrijednostima? Zvučna izolacija se može impresivno demonstrirati i izmjeriti u laboratoriju. Zvučnik u testnoj prostoriji proizvodi 110 decibela. Ovo se podudara sa bukom koju proizvodi cirkularna pila ili mlaznjak pri polijetanju. Zvuk prolazi kroz otvoren prozor gotovo nesmanjenom jačinom. Sa zatvorenim prozorom nivo buke u susjednoj prostoriji se smanjio na samo 66 decibela. Ovo je buka normalnog domaćinstva ili nekog ureda. Testirani prozor prema tome ima faktor zvučne izolacije od 44 decibela. Zahtjevana zvučna izolacija se prema tome može odrediti za svaku prostoriju i stambenu zonu. Nivo buke se mjeri i izvana i iznutra. Razlika je u direktnom odnosu sa zvučnom izolacijom prozora. Kada se previše buke izmjeri unutra, prozor nema dobru izolaciju. Zvučna izolacija koju nude novi prozori mora postići preporučene vrijednosti. Zvučna izolacija počinje sa stručnim savjetom i postiže savršen kraj sa pravilnom ugradnjom. Ako želimo postići efekt tražene zvučne izolacije, najvažniji je spoj između zida i prozora. Dihtovanje koje zahtjeva viša zvučna izolacija se postiže sa zatvaranjem otvora sa mineralnom vunom koji se potom zaptivaju sa trajno elastičnom komponentom apliciranom na obje strane. Ostavite ometajuću buku vani jednostavnom ugradnjom novih prozora. Priuštite sebi mir i tišinu. Vidjet ćete. Zvučna izolacija je jedna od kvaliteta življenja koju stvarno možete osjetiti.